mu maso nibareba barabonamo umunaniro. Urumva man, kuba naryama ndimo guhandlinga n'ikintu niremeye aka ka aya man uzi kugeraho umuntu ya tubahaye ikaze kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri Fraterine OG Speech. Mbo twebwe buriya hari ikintu nabonye kuri social media kiri guhitinga cyane kijyanye na Yowe Bogar na Roxa. Ibintu kuko tubibona ngewe ko mbibona umwana ari amakosa cyane buriya. Ubundi ikintu ikosa rya mbere aba ari ugushyira urukundo rwanyu kuri social media. Ngewe nk'umufana wa Bogar na Roxa rero inama cyambere nabagira nuko kwegera n'abakiyunga kabisa ibintu bakabivamo kuko biri gukomeza kubasenyera cyane, komeza kwitana ba nyirabukara n'iki ntabwo ibi ngibi ari byo kabisa. Bo bashaka ukuntu babisi Yowe Bogar rero shaka uburyo wiyunga n'umusheri wawe, byihorere papa, ibintu byihorere kandi ibintu byo gutukana kwibwo wirizariza ntabwo tubyemera. Shaka uburyo rero wabihanduringa ibyo bintu byihorere papa, ibyo bintu byihorere kabisa. Ibintu byo kwibwa wirizariza kuri kamera ntabwo tubishaka wana, ntusubiyeho kabisa. Ya na Roxa nawe ashaka uburyo abihanduringa, mureke kwibwa mushaka ukuntu mwiyunga mutagiye kuri kamera, mwene mwicara ahantu musangire muganire musubire nyine mu rukundo rwanyu tu. Ibi bintu mubyihorere kuko ibi bintu muba muri gukorera kuri kamera nyuma y'imyaka 20 wenda mwaranabushatse mwaranagize n'abana biragaruka, ntabwo ari ngombwa ngo byari ibya kera, biragaruka. Iyi nama tukugire we Bogar nk'abafana bawe, nawe Roxa ushaka ukuntu mwiyunga ariko apana kuri kamera, mubikorere ku ruhande abandi bantu batabibona ntibazamenye n'ibyabaye. Saba murakoze, komeza gukora subscribe kuri Fraterine OG Speech kugira ngo ufungure inzogera kugira ngo ukomeze kubona video zacu zose tuzajya twaploadinga uyu munsi. Murakoze.